Manipur buaina kalmeka thi an omle ta Jun ni som ni pakua tukin jing dar nga le mil som di pariat khan Kangpokpi district harau thel kholama melshat loten silayan kapa mi pakhata thia mi pahnin liaman tuar ral thuam keng melshat lote hian Kangpokpi district tlangnom le elmun lai khwate an bei boka heta hian thi le liaman ommt report a omlo security force ten boina mun hi an thleng ngala mipui an pungkhom na sat ema wangin sipai tamjok tirbel ni in boina athleng zui lo nia soi ani Jun ni som ni pangazang khan Biren Singh chuan Union Home Minister Amit Shah hena Jun ni som pathuma tangin Nunna chan anom to lo ti in boina thunun viaw angin ain soikha ania thile liam anom le to a Biren Singh an sarkar akal pui thailo zia alang fia ta hle Central Force te antama inthana athleng tle mani maya Manipur State Force ya omta se kanin phum seng lo mai thei bokani Jun ni som ni pasari khan Eastern Manipur Presbyterian Church chu mai teiten an suasam le to boka tin lamlonggei hengang a po tribal te in hal ani bok hengang hi Biren Singh bial ani Biren Singh an Rahul Gandhi convoy adan tirem ni voin Jun ni som ni pakwa chomhalam khan Rahul Gandhi chuan infal athlenga voin le naktuk hi acham don ani Amit Shah le Himanta Biswa Sharma ang lo takin infala chol khomwang lovin Chorchanpur lam pan atuma amaro chu Rahul Gandhi convoy hi Manipur Police ten Nambol Assembly Constituency huam chung Bisnupur District Utlo Khwa an lo danga Congress Party nan puna BJP sarkarin Rahul Gandhi an Manipur atlo turhi ti buayan tum tia an lo puna chu adik melte viaw mai ni Rahul Gandhi chuan thilom dan zirchian masak atuma chumi nuwa remna thu puan atumani Chorchanpur district relief camp te tlo turin Rahul Gandhi le aho te chu ankal chuaka infala tang kilometer som ni vela Manipur Police ten lo ti dingin security thila lauthon tura oma konglaka boina om thayani Rahul Gandhi hi kaltlang tir ngotila ahim na thua risk kan langam lowa chuwangin kan dangani ti in police official chuan asoi Rahul Gandhi hi Congress Party a in Manipur Police hian alo ngai twa jok dai ni in alang hetianga Manipur Police ten security thil chuan lama anman lai hian Congress Party eroin an hlau thon angein BJP state le central sarkar in dictator power mangin Rahul Gandhi jinna ti boy atumrengani anti Congress National President Mallikarjun Kharge chuan Twitter tweet asyam hala Rahul Gandhi an Manipur mi puite ator puizia ti lan nana relief camp te tlo chwa atum mek chu mani thu chawa ro rel na kalpuitum BJP state le central sarkarin anti boyani hei hi pomjam thai ani lova India dan puile mi puiro rel na ake somta ani ati Manipur State Congress President Kaisam Mega Chandra chuan Gandhi convoy dan na tur thupek hi Chief Minister N Biren Singh atanga chuak ani Rahul Gandhi hi mi zongjongin an welcome alaka buaina siamtum anom hello ati Manipur Police teroin dot back soitur an nei lova Bisnupur District Utlo Khwa Kongpuya tires te an hala Rahul Gandhi convoy hi lungin anvoma boina aso sang le palkan hlawa inven lok na angin Rahul Gandhi hi kan tiding tamayani anti Bisnupur SP Heisnam Balram Singh chuan Rahul Gandhi hi grenade manga bei anipal thaya helicopter kal jok turin thuron kan pe ati Rahul Gandhi hi Imphal lamale la in helicopter mang Chorchanpur hi atlo rama zona thak mi puiten anlom hle marpuan nen relief ke matlo a naw pang tebula thu in cho akil puani internet om thattok lo wangin update kim chang ero kan human tachia lo Rahul Farnu Priyanka Gandhi chuan ti hian atuita BJP sarkar hian engwanga Rahul hi tibwai du nge ani ti in azot NCP chief Sharad Pawar chuan Manipur boina hian Modi sarkarin engma ativelo ati RJDMP Manoj Jha chuan India sarkarin Rahul Gandhi jinna hi boipui jok tur o mania
Prime Minister Narendra Modi hian Manipur tlo vero se tun hi India din hundik tak lan na ani ati Chorchanpur atlo nuin Rahul Gandhi hi Imphal ale le toa naktuk hian atum angin program amang thayangem hriat ani lova moirang atlo turpo cancel ani to Manipur police te hian police na ber po anthreto lova Biren Singh order chau ti an tumni in alang Congress right tu Rahul Gandhi himna an ngai poimo tak zet chuan kong an thian fai sak turania tire hal le lunga vom te mai mai chuan lama an mang hi chu achang chiat thlak lulai e mai boina te naw hi lo om tak tak po ni se an thunun mai turani hetyang chuan Manipur police ten engtin nge silai keng boina siam te an tukdol thayang ni BJP Manipur in charge Sambit Pata chuan ti hian asoi ve thunga Rahul Gandhi hi helicopter kal jok turangen alo ni to a amaro chu angai thadu lowani tu main Manipur atlo hi andang lova konglaka protester ten anlo ti boy the wangin state police ten helicopter kal jok turin thuron anlo pe mai ani ati Union Home Minister Amit Shah alozin tumkhan district Pathuma helicopter service atan tira State Sarkarin Rahul Gandhi hi helicopter manga relief camp lo turin alongen to a ma se azom du lowani pata chuan atibok Meghalaya Chief Minister point Manipur to atum National People's Party NPP National President le Meghalaya Chief Minister nibok Conrad K Sangma chuan July ninga khian Manipur to atum ni in NPP Manipur huai tu ten ansoi Nimin Khan National People's Youth Front chuan NPP office Imphal press conference anaya Manipur boina alozi om thainan NPP party chuan Voice of the People campaign kalpuya tumani anti NPP National President Sangma azin huna campaign hi kick off tumani a tin Conrad Sangma hian Manipur Governor Anusuya Uike po mu atumbok Manipur Legislative Assembly a hian NPP MLA pasari an oma Biren Sarkar masa khan NPP hi anlo telve to a amaro chukum sang ni som ni panhi election a khan BJP chuan sit som thum panhi nain absolute majority anaya NPP MLA te hi anmongo talova central lama ero BJP thuihuai National Democratic Alliance partner anlani reng chuwangin Rahul Gandhi ai chuan Biren Singh point Conrad Sangma hi a welcome jok arin oma centrala athopui NDA mingchiat natur asoi mel lo boka Sangma hian adu namun atlo thai arin omani Uttar Pradesh Kanpur Bul Banar Alipur Sajatpur Khwa Biak-In sakmek chu Hindutva firfyak Bajrang Dal le Viswa Hindu Parishad ten Jun nisom ni parukhan antichia Biak-In hi phalna nei lowasak ani Kanpur Development Authority ten permit an pelo ti in Bajrang Dal le VHP mi le sa som sarivelin an suasama boundary wall le Biak-In furniture te antichia a banga te Jai Sri Ram an jiak bokani Jai Sri Ram hi Pathian Raman lalna changro se tina ani phalna nei lowasak lo ni te rengpo ni se phalna pe thaitu ten sakto lo tura an hriat tirma a Bajrang Dal le VHP te an lo chet masak hi Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath wanga huaisar an ni ti achianga Bajrang Dal le VHP te laka FIR register ni in Bajrang Dal District Convener Gaurav Shukla te tiamin mi som pathum hing tarlan nima se pakhat ma man anlani lo tunlai din hun enin phalna nei lowa sakti in Biak-In te ti chiat zel an tumdona sarkar le department official te kan biak thaizong an om huna sakto sa te po permit lak zel athato ang voin hi muslim te ni pui Eid al-Adha Eid ani a kan hriat thiam zongin muslim ten bong saruai pui an the ni ani an pathian ala tan ei tursa an hlan thin India Prime Minister Narendra Modi chuan muslim te ni poimo a hian India rama muslim te mai baka muslim ramte chibai bukna athona Twitter lama po heni hian limna le malsomna ron thlen se kan khotlang nuna inpum khat na le inremna tungding tel bok ro se Eid Mubarak ti in aziak Muslim te sangai san ber chu bongsa ani
it ni hian ei nge an tum thin RSS le BJP ten Muslim tengai san ber chu pathian anganai an tum tatlata India rama it boruak po kumsang ni sompani malam ang khachu ani to lo Muslim ten wal out takin bongan talngam talwa aruk thayang berin in thup takin tal ram shramani chuti chungchuan RSS Bajrang Dal le VHP firfiak hovin anlati buai ta zel thowa voin khan silchara po buaina achuaka wanai thak takin police lam an cherang theihlawa buaina lian jok achua ma in an thunun thayani Prime Minister Modi le Assam Chief Minister Himanta ten chibai bukna an hlan nu loka Panchayat Road silchara Muslim le Hindu tekara buaina achuaka lir thai engamazat an hal manani silchara hian Muslim te bubit na veng tam tak a oma chung area b ka chuan bongan tal thina Hindu te tam na venga chuan atal chu soilo asa engam po anom to lo Panchayat Road hi Muslim te tam na ani a bongan tal nwalani Hindu then khat RSS VHP BJP activist te chu Muslim in pakhata lutin an bong talte an vain fia saka Muslim sa khothil ti nate an ti chiat sakni in Muslim lam chuan an soya Hindu lam chuan Panchayat Road takal te chu Muslim te hian tongkam thalo sa kholam hoin an tong khum ni in an pu ve thung Panchayat Road ta hian tribal zirlai tam tak Manipur le Mizoram atangtein anom ve a Muslim te hi an swal ran lova Muslim thalai le tribal zirlai te kara po boina athlengai me ulo it nia pianga boina siam tuma Panchayat Road kaltlang tum ve hrim hi anom thina chung ho te chuan boina an chok chuak thina ni Kachar SP Mumal Mahata chuan Kachar mi puite chu thuthang dik lo manga min thaya om lo turin le thudik lo thedar lo turin acha kumsang ni sompali Lok Sabha election ma deu khan it ni voin angpo khan Hindu mandira bonglu antar bongke anvomlu ti thuthanga wangin Muslim le Hindu tekara boina alo chuak to a khatatang khan BJP chu achak tharle ta hle ni in ansoi Muslim te ni puya hian boina siam tumanom thina wangin Muslim te bubit na venga zinga tangin security force te an duty thina tukin po khan silchar veng sang duty an omani Panchayat Road ta hian anom le omlo kan threlova tunla hian Assam draft delimitation awangin Barak Valley abuai kan ti to kha thil le voina boina hi soizom thai ani nalaya oma ain zom nge ye kan tilova ama ro chu BJP RSS te ho ril ru chiat ziangai tua chuan lo in zom ve thei reng bok Himanta Sarkarin Assam delimitation akal pui hi Barak Valley mi pui Hindu le Muslim ten lungrual takin ando dala BJP party le an thopui te chawin delimitation hi an thlopani BJP party mi le sa te point Himanta Sarkarin Barak Valley ain koldan andu lova an soisel na salhe Kachar BJP president Bimalendu Roy Fapa Sujit Roy point Assam draft delimitation asoi sela apa Bimalendu Roy chuan an inatangin anot chuak hialani BJP RSS agenda angin Muslim tetlin na MLA bial pani nuai bosak antuma Bengali mi puitam jok te chuan sa khotila lalovin Bengali te musit na angin an ngaya Modi sarkar nuwa Barak Valley Hindu le Muslim te inrem ber hun athleng meka chu vo in boina hian engtin nge anghong don political analyst te chui zu yatan da phot mai tiang